Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nacrt rezolucije u čijoj je osnovi mirovni plan Arapske lige i koji poziva na smenu sirijskog predsjednika Bašara el-Asada podržalo je, kako se očekivalo, 13 članica Saveta bezbednosti. Napetosti zbog situacije u toj zemlji doprinosi i vest o najnovijem bombardovanju grada Homsa u kojem su sirijske snage bezbednosti navodno ubile 200 ljudi. Savet bezbednosti nije bio jedinstven u podršci rezoluciji o Siriji. Kina i Rusija digle su glas protiv njenih ključnih elemenata koji predviđaju odlazak Bašara el-Asada s vlasti i razoružavanje njegovih snaga. Situacija u toj zemlji glavna je tema i bezbednosnog skupa u Minhenu. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pokušala je da iza zatvorenih vrata ruskog kolegu Sergeja Lavrova ubedi da Moskva treba da podrži rezoluciju protiv režima u Damasku. Rusija je međutim izričito zahtevala da se u nju unesu važne izmene. Tražimo da se u rezoluciji koja osuđuje samo sirijsku vladu uključi i osuda naoružanih grupa zbog napada na državne institucije. Također, u njoj su brojni zahtjevi režimu u Damasku, od traženja ostavke predsjednika Asada do povlačenja svih vladinih vojnih trupa iz gradova, dok se od naoružanih grupa ne traži ništa slično. Rano jutros sirijske bezbednosne snage izvršile su masakr nad civilima u najgorem napadu od početka pobune protiv režima Bašara el-Asada pre 11 meseci. Vlast poriče krivicu i odgovornost za ubistva pripisuje naoružanim militantnim grupama, čiji je cilj destabilizacija Sirije. Opozicija protestuje i kod kuće i u inostranstvu. Vidimo kako sirijska vlast bombardovanjem uništava gradove. Hladni rat između Zapada i Rusije preobratio se u krvavu bitku u Siriji. Ujedinjene nacije moraju da shvate da sirijski režim ubija decu i nevine ljude. Svi zločinci moraju u zatvor. U više evropskih i bliskoistočnih gradova napadi na sirijske ambasade. U Kairu je ambasada zapaljena, dok je u Londonu došlo do nereda i više osoba je uhapšeno. U Rusiji se danas protestovalo uprkos izuzetno hladnom vremenu sa temperaturom ispod minus 20 stepeni. Više od 100.000 ljudi učestvovalo je na dva velika mitinga u Moskvi, jednom u znak podrške premijeru Vladimiru Putinu i drugom koji je okupio pristalice opozicije. Mesec dana uoči predsjedničkih izbora zakazanih za 4. mart, opozicioni demonstranti zatražili su promene i odlazak Putina sa vlasti, dok su na kontramitingu Putinove pristalice poručile da žele poštene, a ne narandžaste izbore. Protesti su protekli mirno, a slični skupovi održani su u Sankt Peterburgu, Novosibirsku i drugim gradovima Rusije. 70 delegacija iz čitavog sveta okupilo se na 48. međunarodnoj bezbednosnoj konferenciji u Minhenu, najvećem skupu posvećenom bezbednosti u svetu i Evropi. Na marginama konferencije Srbija lobira za svoje spoljnopolitičke prioritete. Srbija će u narednom periodu učiniti sve da stvori političku atmosferu koja bi doprinela pozitivnoj odluci Brisela o statusu kandidata, poručio je Vuk Jeremić u Minhenu, gde je razgovarao sa šefovima diplomatija više evropskih zemalja. Bila je dobra prilika da se dotakne i pitanje kandidature Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Mislim da sve u svemu vlada jedna pozitivna atmosfera kada je reč o Srbiji, kada je reč o pitanju proširenja. U prilog tome govori i izjava ministra odbrane Austrije. Srbija je zaslužila da dobije status kandidata što pre, u martu, i ne treba joj postavljati nove i previsoke uslove, jer vlada u Beogradu upućuje jasne signale da je zainteresovana za rešenje kosovskog konflikta. Na marginama skupa razgovarali su i evropski komesar za proširenje Štefan File i predsjednica Kosova Atifeta Jahjaga. File je ohrabrio kosovske vlasti da predstojećim pregovorima o učešću Kosova na regionalnim skupovima priđu fleksibilno i konstruktivno kako bi se našao kompromis. Jahjaga se založila za organizovanje lokalnih izbora na severu Kosova koji će, kako je saopšteno iz njenog kabineta, omogućiti izbor legalnih i legitimnih predstavnika Srba. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović sazvala je za 8. februar prvu vanrednu sednicu parlamenta u ovoj godini. Na dnevnom redu su predlozi odluka o izboru člana Visokog saveta sudstva i o izboru javnih tužilaca. Na ovoj sednici vladajuća koalicija mogla bi da ima problem s većinom, s obzirom da su 4 poslanika Srpskog pokreta obnove saopštila
da neće učestvovati u radu Skupštine Srbije dok se ne razreše ministar vera i dijaspore Srđan Srećković i državna sekretarka Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Sanja Čerković. U saopštenju se navodi da su Srećković i Čerković sada glavni protagonisti orkestrirane kampanje protiv te stranke kojom diriguju ljudi iz vrha državne vlasti. Srbija se neće izgraditi na osnovu donacija Evropske unije, to moramo i možemo jedino svojim radom i snagom. To je poruka predsjednika Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice, čija je partija u Novom Sadu predstavila program za ekonomski oporavak Vojvodine. Koštunica optužuje vlast da građane zasipa evropskim bajkama, dok se, kako ističe, živi najgore u posljednjih 10 godina. Dočekan je ispraćen aplauzom, predsjednik DSS-a poručuje okupljenima u sali Novosadskog sajma. Interes Srbije nije da postane članica Evropske unije, već da politički neutralna, ekonomski jača. Predočava alternativu Evropskoj uniji. To je program razvoja Vojvodine i program razvoja cele Srbije. To je razvoj Srbije i normalna ekonomska saradnja sa svim državama. I to je alternativa pogrešnoj i naopakoj politici sadašnje vlasti koja je u svojoj površnosti, ali još više neodgovornosti, Evropsku uniju jednostavno pretvorila u dogmu važniju od života same Srbije. A program između ostalog podrazumeva da se uz neznatne investicije u Vojvodini navodnjava 100.000 hektara zemlje, 5 puta više nego sada, da se posebno i na vreme brine o otkupnim cenama poljoprivrednih proizvoda. Tvorac programa objašnjava kakvu Vojvodinu želi DSS. Vojvodinu u kojoj je seljak na prvom, a ne na posljednjem mestu. Vojvodinu u kojoj je rad na njivi težak kao i uvijek, ali isplativ. Vojvodinu u kojoj je školovanje ulaznica za posao, a ne karta u jednom pravcu za inostranstvo. Vojvodinu u kojoj autonomija znači jačanje Srbije, a ne njeno slabljenje i razbijanje. Vojvodinu za kakvu se naša stranka uvek borila i za kakvu će se ponovo izboriti na sljedećim izborima. Živela Srbija! Stav Demokratske stranke Srbije je i da razvoja Vojvodine ne može biti na osnovama statuta koji je, kako tvrde, protivustavan, te da je neophodno njegovo menjanje. Rat sa opštenjima između Demokratske i Srpske napredne stranke traje već 3. dan. Demokrate u posljednjem saopštenju navode da ironija kojom se služe naprednjaci ne može sakriti nedostatak politike. Legitimna pitanja koje postavlja čitava javnost, a koja godinama ostaju bez odgovora, SNS definiše kao napade jer nema stvarnih odgovora šta je program Tomislava Nikolića za problem na Kosovu i Metohiji, koji je njegov stvarni stav prema Evropskoj uniji, šta je ekonomski program onoga koji se kandiduje za premijera, navodi se u saopštenju DS-a. Naprednjaci uzvraćaju poručujući demokratama da se umesto pisanja saopštenja pozabave rešavanjem problema ili bar da se prihvate lopate i pomognu ljudima koji se sami bore protiv snežnih nepogoda. Dodaju da neće učestvovati u prljavoj kampanji i pozivaju vladajuću koaliciju da prihvati njihove predloge za rešavanje problema javnih nabavki i popravljanje investicionog ambijenta u Srbiji. Sa 8. kongresa Lige socijaldemokrata Vojvodine održanog u Zrenjaninu poručeno je da će se ta partija bez kompromisa boriti da Vojvodina bude bogata, bezbednija i socijalno pravedna. To pre svega znači da joj se vrati imovina koja joj pripada i da se formiraju službe bezbednosti koje će garantovati sigurnost svim njenim građanima. Iako su im, kako kažu, mnogi zamerili da nisu dovoljno dobri da budu na odgovornim funkcijama i vode Vojvodinu, kandidati Lige socijaldemokrata Vojvodine za gradonačelnike Zrenjanina i Novog Sada poručuju suprotno. Imamo nedovoljno efikasnu gradsku upravu. Mislim da se ne koriste dovoljno dobro resursi u ovom gradu. I sve ovo što pričam, ne pričam zato što želim da kritikujem, nego zato što kažem da oni rade sve što mogu, ali ja mislim da možemo i bolje. Ako ja treba da se izvinim zbog toga što nemam sedu, kosu i bradu, ja ću to učiniti. Ne prihvatam argumente onih koji mladima ne daju nikakve šanse. Liga socijaldemokrata Vojvodine i dalje će se zalagati za lustraciju, formiranje policijske uprave u Vojvodini i vraćanje imovine pokrajini, poručio je lider partije Nenad Čanak. Mi smo bili federalna jedinica sa svojim zakonodavnim, sudskim i izvršnim organima vlasti.
Mi smo imali svoje predsjedništvo, mi smo imali Vrhovni sud. A sada treba da smo presrećni što smo u situaciji da nam ostanu sve pare od predstaroških dozvola. 8. kongres Lige socijaldemokrata Vojvodine završen je uz konfete i muziku i stavljanjem potpisa na dokument pod nazivom Naša obaveza, kojim se preciziraju ciljevi partije i članovi obavezuju na njihovo sprovođenje. Kada investitor razmišlja o ulaganju u neku zemlju, razmatra njenu poslovnu klimu, nivo korupcije, pravnu sigurnost. Ako bude gledao izveštaj o ekonomskim slobodama koji sumira uslove poslovanja u Srbiji, ne bi potpuno bio ohrabren. Heritage fondacija i Wall Street Journal Srbiju su stavili na 98. mesto od 179 zemalja. U regionu su od nas gore Bosna i Hercegovina i Grčka. Daleko smo od neprikosnovenih čelnika liste Hong Konga i Singapura, ali se nismo makli s prošlogodišnje pozicije. Za pokretanje biznisa u Srbiji prema izveštaju potrebno je previše vremena, a za poslovanje zbog birokratskih prepreka previše novca. Kad neko razmišlja o investiciji, onda naravno građevinske dozvole su jedna od prvih stvari kojima se bavi i to previše dugo traje u Srbiji. Ako želite da započnete neki biznis kao što su vetrenjače, to imate i dalje jedno 26 dozvola koje su neophodne da ih pribavite i to sasvim sigurno ne možete uraditi u nekom razumnom kratkom roku. Prema podacima USAID-a, preduzeća u Srbiji zbog administrativnih obaveza godišnje troše oko 4% bruto domaćeg proizvoda, što je oko 1,35 milijardi evra. Privrednici se posebno žale na takozvane parafiskalne namete. Jedan od primjera tih parafiskalnih nameta jeste i naknada za šume koja se sada raspoređuje ravnomerno na sve korisnike. Neka logika bi nalagala da ona važi pre svega za zagađivače i da pogađa tu vrstu kompanija. U izveštaju se skreće pažnja na veliku javnu potrošnju. Napominje se da su potrebne institucionalne reforme za borbu protiv korupcije i jačanje pravosudnog sistema, koji je, kažu, podložan političkom uticaju. Oni koji bi da posluju očekuju mnogo od centralnih, ali i vlasti na lokalu. U finansijskom smislu očekuje se ukidanje velikog broja finansijskih nameta, lokalnih taksi i različitih davanja na privredu. Prema analizi koju trenutno radi NALED, postoji više od 250 takvih nameta. Da smanji sivu ekonomiju, da ukine monopole koje postoje i koji su štetni za tržište, plus da jača sudstvo koji daje pravnu sigurnost svima koji posluju ovdje i da znaju da imaju ista pravila i da ista pravila važe za sve. Ako je za utehu lošije rangirano od nas je Rusija. Tamošnji vlasnici firmi sve više registruju kompanije u inostranstvu. Premijer Vladimir Putin priznaje da je glavni problem nedovoljno transparentan rad državnih organa, pa stvar naziva pravim imenom – sistemska korupcija. Koliko puta ste bili očajni zbog osjećanja bespomoćnosti, nemanje konstruktivnog rešenja, nepostojanje izlaza, perspektive, nade, svega toga smo i žrtve i svedoci svakodnevno. Posledica, novine pune naslova koji se odnose na tragedije lične, a često i celih porodica. Samo u poslednjih nedelju dana očaj je naterao ljude na ekstremne reakcije. Tako je u policijsku stanicu na Čukarici iz osjećanja nepravde čovek ušao s bombom i pretio da će aktivirati. U Kragujevcu, pred sudskim izvršiteljima i suprugom, biznismen je izvršio samoubistvo zbog oduzimanja kuće. Da čovek doživi da stvari ne mogu biti bolje, ne vidi da mogu da budu bolje, niti vidi da on može nešto da promeni, u takvom kontekstu se dešavaju incidenti i koji nekada toliko su složeni, toliko su rašireni da imamo utisak da je u stvari prava epidemija ekstremnih reakcija. Da ne bi došlo do takve epidemije u naizgled beznadežnim situacijama, ljude bi neko morao da upozori da su takve reakcije beskorisne i štetne. Većina ljudi će reći danas, ako ih pitate šta im fali, šta im je potrebno,